Sanibonani igama lami uSiyabonga Dlamini aka Nkudla. Namhlanje ngithe uma ngivuka ngibukela izindaba ohlelweni la Clement Manyathela oyihost kwi-702 News. Lo hlelo libizwa nge-Face of the Nation, bengilibona kwi-YouTube. Be-interviewa uFikile Mbalula. Emva kwalokho bese ay-interviewa uHelen Zille. uHelen Zille uthi uFikile Mbalula aka-understand ngisho into ayi-1 ayishoyo. Akazizwa ukuthi uthini basically. uFikile Mbalula usayine i-contract angazange ayifunde. Abe nga-understand naye ukuthi ithini leyo contract. Okubuhlungu ukuthi ithinta thini leyo contract. GNU government. Le contract ithi awukho umthetho i-ANC ekwazi ukuthi iwusayine, iwuvumele noma iwuphase ngaphandle kokuconsulta i-DA. Lalela. I-ANC inezihlalo ezi-159, occupier izihlalo ezi-159 eParliament. Bese i-DA i-occupier 87, of which i-IFP i-occupier 17. Labantu bakhe i-coalition bayibiza nge-GNU ke. Alright. Le GNU ithini na okay, lento isuka kanjani? uMbalula uthi amaqembu amukelekile afuna ukuthi aparticipate lapha. Usethi uHelen Zille lo mjida akayeke lento yokuhamba espreada eqamba manga. Yabo akakwazi ukuthi ngifuna ukufundela straight ama lento le line quote khona amazwi uthi the ANC usho uHelen Zille the ANC can't bring people in that they feel like bringing in. This is another thing that Fikile Mbalula seem to not understand. Yes, the ANC can't bring people in that they feel like bringing in. This is another thing that Fikile Mbalula does not understand. Bese ke manje akufakazele kanjani uHelen Zille lento ukuthi lo mjida akayi-understand. Ubese uHelen Zille wahamba wayosifundela ilo uClose 24 we-contract leba bhayindile. Uthini uClose 24? Uthi in keeping with the spirit of an inclusive GNU, it is agreed that the composition shall be discussed and agreed amongst the existing parties whenever new parties desire to be part of GNU. Uyayizwa leyo nto? Lento sibeka ngokusobala ukuthi before bathathe iqembu elithi lifuna ukujoyina kumele ANC iqale ihambe uguqa ngamadolo. Ithi ngoba mina ngiwu-ANC ngalo 40% wami angiphelele, angikwazi ukuthi ngifake labantu, kumele ngivumelane nawe DA, wena uyavuma na? Bese kube ukuthi DA iqale babheke, ibese ibheka imanifesto yabo, ibheka izinhloso zabo, ibese thina sibathandi lapha. Ngeke sekwenzeke. What if ukuthi i-ANC iyahamba yothi hayi kulungile ngiyakushiya, awuthi ngeke ngiye kwi-IFP, awuthi ngeke ngiye kwi-Patriotic Alliance lena engilento le ihlangane nabo ukuze sikwazi ukuthi sifake lo mbhemu la, ukuze sikwazi ukuthi siphasise lo mthetho esinawo omusha. No, it can't be. Abawuhlanganisi le 60%. I-contract lena ithi abahlanganisa u-60% enzela ukuthi bakwazi ukuthi benze umthetho. So i-ANC officially njengamanje i-reporter kwi-DNA ukuze iphase noma umthetho. That means i-ANC uma ithi ANC izingane ayanele NSFAS imali sinikeze imali ka-NSFAS. Asike sizithi ingane si-edele ngo-500. Kumele yenze njani? Kumele iqale iphinde iye kwi-DA. Iyo DA yazi besicabanga ukuthi si-edele izingane ngo-500.
ithi i-DA no, thina bese sivele kwayileyo nto leyo sicabanga ukuthi nje hayi izingane kumele zenze loan. Angithi yabo vele yasho i-DA for official ukuthi ifuna ukuthi izingane zenze loan zinganikezwe imali mahhala, akho mfundo yamahhala. Angithi uyayi-understand leyo. So lo mthetho ngoba uzuphase, so asikwazi like njengamanje officially awukwazi ukulalela umuntu we-ANC ethi kuzokwenzakala kanjena 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 kanjena. Ngicela bafethu niye niyokubukela please, ngicela niye noyibukela le nto le interview. Ayikwazi uHelen Zille uyasho i-ANC ayikwazi ukuthi iphase nanoma omuphi umthetho ingazange idlule kubona nhlobo. So of which ayikwazi umuntu we-ANC ukuthi hame athi sizonenzela ukuthi ngoba umbuso kumele ufike wena ukuthi kanjani i-ANC i-DA ingakazange kufake lo 20% wayo. I-ANC cannot move without the DA. So ithina into ithi njengamanje kuyo yonke into eyicabangayo, kuyo yonke priority ye-black person engayona priority kwi-DA cannot move. Officially bafethu amabhunu asinqobile ngenxa yezandla zethu. Yabo? So njengamanje lento isengalungiseka. Yabo? Lento isengalungiseka. Ngizophinda futhi ngenze ngishiye lento ukuthi for me ukuthi ngeke kuba iphara. It took me ukuthi ngivume ngithi okay, you know what? Ukuhlakanipha kwami kungihlelule uNkulunkulu awukungenelele manje. Angithi yabo ukuhlakanipha kwami all these years bengilokho ngizitshela ukuthi ngiclever akungisebenzelanga, ngiyanuka ngosikhotheni ngihlala ngaphansi kwama-bridge. uNkulunkulu awukungenelele. So njengamanje mina angisakhulumi ngamaqembu, ngikhuluma ngathi ke manje as people abavotayo bafethu 5 years mncane uzofika siphinde sovota. Angithi yabo asike sizisesha ngempela ukuthi is this what we want. Yeah sisazozama bona, ngifuna uqamba amanga sisazobona. And futhi okubuhlungu ukuthi uyothi ufika lo 5 years asazi ukuthi i-DA iyobe seyishintshile imithetho ngana ingakanani damage, njengoba vele i-apartheid system yashaya idamage kumanje engalungiseki, njengoba ubona abelungu behlala emalwandle thina sihlala kula kuma-rural areas. Asazi ke-damage ezophinda iyenze njengoba officially on power. Asazi ukuthi ingakanani damage, yabo? But bengithi ngicela ukuthi nje sike sihlaziye lento ngicacisele nanomuntu unga-understand ukuthi i-DA njengamanje inamandla amangakanani over umuntu omnyama. So kusukela namhlanje uMbalula mekhuluma mfethu lo mthetho ungasamuzwa ngoba ukhuluma naye into angayazi. Sekushiwo ukuthi ukhuluma naye into angazi-understand, of which lo mthetho ukhuluma akafundi phansi izinto azisayinayo. Angithi yabo awukwazi ukutrusta umuntu onjalo. Lo mlungu ukhuluma uyapheka, lo mlungu ukhuluma uyapheka. Angithi yabo ayikho into ebaluleke njengokuthi into uyifunde, uyi-understand even the constitution, imithetho, ngoba sigayidwa yiyona. Angithi yabo EFF, MK, izinto ebebezifuna zinswempu bafethu, yabo, ukuthi sibuyele umhlaba. But siyabantu silandelela imedia ngoba nanke imedia inepower, kodwa futhi angiblame because I understand ipower yemedia ukuthi yenzani emqondweni womuntu. uJohn Steenhuisen wathi i-coalition ye-EFF ne-MK i-doomsday, kodwa namhlanje i-doomsday because sivotelile i-ANC ne-DA. Why bangayifunanga i-EFF? Why bengayifuni i-MK? Awuzibuze leyo nto ibhunu. But ngithi mina there's still a chance bafethu, sine chance eningi. Kwaze kwabuhlungu. Bethi amagama uthena uHelen if ukuthi uRamaphosa unikeza i-PA ama-positions bazocomplaina. So i-PA ngizowathola ama-positions of which abantu abazathola ama-positions iyona i-DA ne-ANC futhi nakhona ayiwabiki ucacisile, ayikho ama-position azoqala abekwe ngaphandle kokuthi baqale ba-discuss. So it's possible ukuthi namaphoyisa kuphinde kube i-DA ayizoshintsha ukuba fethu eSouth Africa.